Perjolo lolo damang ma tutuhan amata nomor 2 dewata. Aido sindo palangit do tano. Rodis nasa isina suang songoni kita manusia alu damang ma. Maulate mari hamuna amang alu damang mamuse tutuhan Yesus Kristus. Aido panobus dosa naumuli nama robus dosa ta surya ka manusia alu damang ma. Mula te mamang sonari alu damang ma tuto di parbadia aido na mengajari rohan ang pikirata sudi manusia asa hita maria ria manguluan ulot to sekarupari las marohata risi alu damang ma. Mula te madi hamuna amang penggol perkucinami nuaing pe siajur mula siajur mula topa beda amang magudang mulai las padam ma tu gudang sobai. Malate mamang penggol pengkucinami aselia tutupak kebean liak parwarasan dihita salukna tang suang songoni di bona suhut marga siboro beda amang malia tiasa mangaliat tami. Horas gabi manu do dainang nau lao siang kali. Sini, amok ke botok kuna